iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Magpaikan ka, Alma. Ado tinaalam iti quiz tayo. Anya nga ado? Apag iso lang, mat? Nangat nga to score mo. Siyak, apag pulat. Di mayatan day, Jay. At least kat nairwar mo. Kababain. Anya ang kababain? Saan matlaang asikatikas day, Mabain na klauna iti bagik. Nang runakan ka. Apay, mat? Nalalaing ka siyak. Idinto asyak kat makunak akkunang. Menel. Ala, saan man nakaskat ibagbaga? Para kanyak, agpapadalat na ti tao. Nagdudumala ang ti kabailan. Alma? Mat? Kun umda sa pangkat katawan da kanyak. Nang runa kan Diego. Ay na, saan mo nga italtalip day, Jay? Number 1, asuti. Apayan anak ka. Itay pa'y asang-sang mamdagita libro ang kaslag parikot ka launay. Jakman amo nanang. Uray ikagumaak nga watan da ito'y homework ko. Jaklat ta maaramid. Kasano pa'y ang makapagtuloyak no kastoy laang nanang. Awan ti mabalin anak no di talaang ti kabailan ti utek maw. At damot dagiti makuna vocational course. Mabalin kalat tama ta makatrabaho. Kapilitan na kastaan nanang. Uray kahit kukumamot ti makaturpos iti 4-year course. Ay san ka madanagan, kan san ka mapukawan iti namnama. At dalat tamot magteng mo, mauray san anangato ti adal mo. Basta nagagat, kananos ka. Di nakabaybayan ti apaw. Ti importante, saan mo aliplipatan ti namarswa anak ka. Uwan nanang. Pinjo, narami mo't lang ti homework tayo? Ha? Ay, inaramid ko. Nung jak amo no husto mo't laang. Awan latam mo kun. Ha? Ang mga nusiro ka manan. Nasakti si ka. Naklagaradon, tamay mayat pa'y. Ngumtiyadda ka diti pagadalan na kanay na si kamot ti kababan ti malala. Nakas di nga de-examen tayo. Ay, sige. Tamapanak pa dita classroom. Anya kumataramidom dita. At saan tayo pa'y matamang rugay? Kita man no husto mo't lang ito yung homework ko. Masigurado, kabigdot manan. Awan mo. Nang makagradura tayo, agtuloy ka di pa iti kolehyo, Alma? Makitan to. Yakpay ngamin amo na niya akurso tala. Sayang lang ti kwanta pag-enroll mo. Tasan kamot analaing iti pagadalan. Oray sa anak analaing, nulakit seryoso iti panagadal. May karkaragatak tumot siguro. Ay, oray kasano ti panang ikagkagumaamal ma. Awan na. Sayang lang ti panawin kan kwarta. Ang galagsapolan di ti trabaho, ngumtiyag sayang kay ti kwarta da nanang mo. Saan mat nga amin ang nakaadal kat nalalaing? Adamat nakaadal, aga po iti anos kat nakalpas da. Adamat nalaing, aga po iti balog, kat saan ang nakalagpas? Ala, andakan ka no ipilit mo ti agadal nga oray saan ka mat analaing? Saan ko pa'y matkitinga mo na makapagtuloyak mo na saan? Ay, balakad ko langan niya. Mapangkanto langan nagwitres, nemimbag pa'y. Saan nyo alin niya kin binjo ti agadal? Sige, panawan kayo pa'y dito ay. Inak pa'y jerwar. Pimanawan. Nagpadadalaan kin binjo. Wen nga Rod, kanayo na nakapababati score da nag-quiz tayo. Intaman kidiya kantin sila. Mapisina kon. Adda ka di maghata nga kasta diti kantin. Anya tata, impriton sama ta kamuti. Awan ti kastoy dito'y kantin. Balon ko da ito'y Benjo. Ha? Ay, apay nga rin nga
Agbalay ka dito yung kantin. No saan ka man gumatang. Ijay ka kumarwar amangan Aglablabos kayo ado. Anya ko matidakas ti balon na merienda. Nay? Imay mo tibada na trying hard. Agbagay kayo mat ngagkadwa niya. Agpada kayo mat kanayon na babati malala da ito eksamen. Apay takasta kayo ado. Naglaing kayo amang sutil itipada yung estudyante. Isakit mo lang una yan niya. Ay, kamarmaris na ngamin. Aywan. Mayat ako na mga kamarmaris da. Ne, ado pa tinabati. No, kahit yo ramanan nyo mat, tanalpasa kon. Sayang mat no mabanglas. Sige, rumarak pa tanalpasa kon. Nini. Imabati natin nakasupot na balon na. Ay. Ramanak man? Ay, ugasyak. Ramanak mamad. Naimas mo't ganti balo na tilo ko. Ay. Nagpiso Kanay kami na. Uy, nyagit. Uyawin nyo. Kayat nyo matlagayan Ha? Plastic kayo. Ha? Uy, anyang plastic? Tao kami, hoy. Tao plastic, ti kayat ko asawan. Ita kayo manlangan. Ada kamit kayan dito, Benjo. Wen, ta sumagmamanupay mat a minutos. Sakbay tayo amang rugi. Amom ka di? Idrip mo ka ita iji kantin? Rinamanan na tinabati makamuti. Nangag ko, nga imbagada na imas ka no. Bayam lang dagijay. Kasjay sa talaga ti kababalinda. Nalabas tamad nga minun at duma. Kat si kamat, di kag tagtagari. Ririlaang ti itad na nututupan. Ti kasjay a klase ti tao. Nasingpat ka, ngam di da makita day ta kababalin mo. Saan mat arumbang atutupam dagiti manglais kin ka? Rumbang kitya pakitaan lat ta ida at tinasayaat. Uwan matkiti ha. No siyak, italag ko langan iti apo ti amin. Ta ison ti makamu kadakwada. Benjo, No panunutan kat agpapada tayo lang iti imatang ti Diyos. Awan na baba, awan na nga to. Awan na laing, kan makuna anak apoy. nagsayaat ka, Benjo. Dayawag launay dayta. Ay naimbagmaan ta nakapasyar ka dito na nung abalay may almabalasang tao. Awan nga min klase mi, nana saling. Kan aga aramidan mi kin Benjo a homework mi. Ama sapol, amay pasamin ton Lunes. Ay kasta ka day. Uwan nana. Isuan nagtulag kami, ngagtinulong kami. Ay nagsayaat ang balasang kao taman ano samti anak kao. Agpada kami mat nga da mudmudol ti utot na nana. Anya. Da kami ti sentro ti sutil. Ngam saan mi ngay kaskaso ida? Ay kat no isut imbagakan ko ana. Uray adakap kapoy ti panunot ti may sa atao. No igaad na ti agadal, patya ka makaturpos matlaang. Wen, takastay bunang anan mudal no maasa tumadem balasang kao. Nakasingsing pa iti kaadalam, managtulong kan manakawat. Wen nanang, nilang almati makon akasingad ko iji pagadalan. Ay nupay kasta, saan ka makiap-apa anak kao? Talaga mata saan nanang? Nukas jay aso tilandakon, panawak idan. Aday waklangan ida. Ay husto ka. Numaminsan nanang, may ibusmutan ti pasensyak. Kasla kayat kun ti dumanog, nang runa iti dayjay a Diego. Ay saan anak ko? Saan mo aramidan dayta? Wan nanang, saan kayo magdanag? Aging ga iti makapagtapulakpay. Narigat ti ada kabusor na, wino kagin-ginura anak ko. Wan nanang, saan kayo magdanag? Laglagi pag amin abalakad yu kanya. Nakakaasimot ti anak ko. Ngamapay nga minakas dya eh. Saan akas kadagiti daduma ana saririt da. Ay saan kumat kiti akagura tinamarswa.
Nalabit akas jay tinaituding a kinatao na. Uray kas jay ti anak ko. Patpat gaklaunay. Patsyak ang makangaton tumot lang iti adal na. Basta aganos kan ipasnak na ti agadal. Sa dino ti papanan na no di lumaing tumot lang. Addan tula aldaw na kanyak da jeng Alma. Apay? Anyo taramidam, pengatam? Ha? Napangatak, napigpigsan samot ngam siyak. Ay, sigurado lakit de napigpigsang si kano penget ti pagsasaritaan. Anya? No kinalaing ti pagadalan ay katabagam ah. No pigsasos. Napigpigsa tamadlaw dagiti masal na. Kasla masuna. Kasano mo taabalsan da jay? Kuri ka. Adan samot report tayo iti science. Ije to abalsem. Ha? Ikami ti ado sa ludsod. Namuna mo't lang ti sungbat na. Ay nagkapsot tubay. Inikam na kita idea, Diego. Sige, kastangarot ya ramidak. No sana makasumbat. Ay, maibabain lakid di. Makabalasak matlaan. Wen, kasta teramidem. Taamok ngagkamuti da jay. Awan ngamin nagdumanda kini binjo akulnet. Gusto ka. Talagang agkabagay da. Ewan mate. In fairness ha, Diego. Nataar man ni Benjo. Natatar nga dayo nga musika. Anya? Ngapay, makuna anak sa tikodil na. Agkatataar da ni Richard Gomez. Nakasagana ka matlangan iti report mo, Alma? Una, impuyata ka talaga. Nasayaat nga rod. Addan tumanan kundi laing. Ngagsaludsod ka dagiti kaadalan tayo. Lakit di ah. Nang runa kan Silya. Kunamlan no iso ti genius. Addamot jay nababa ti maala na iti quiz tayo. Bayam lang. Saan nakapaapektaran kadakwada, Benjo? Pagbalinig ka ti akarit at aramidan da. Alma, Sa anak ang maupay. At dakit din ay pasnig ko ti agadan. Katkasta kumamat ti aramidam. Bayam lang ita. Ngam igaan mo ti agadan. Anya? Nakasagana kan kadagiti i-question mo kan Alma hinton madamdama? Wan, kita aklaan. Ha? Ay, wan man. Kita na di may babain kan makat katawaan. Uray ko madadya binjo ko tag-report ko mamag. Anya? Tanya ko mamat ka muna nga report. Kaya't kung nga da may babain kan makatkatawa ni ti klase tayo. Bayamon. Dahil nga alma ti kayat ko may babain. Tawan lang arudan ti utak na. Ang dapat tang-tangsit na. Damat utak na si kamat. Mas lutak paltat. mayat mat ti debate yu itay kan Silya. Nasong batang mat amin asaludsod na. Amok, nga adutin sa gana na asaludsod. Taimbaga ti may sa kadagiti kaadalan tayo. Iso nga insaganaa. Kunaklakit din no, saan ka makasungbat itayan? In research ko analain, tapno intoon ang damag. Nakasagana ak matitisungbat ko. Sangkay bagana, nga adpada ta kano akapsot. Akulnet. Nung, saan ka mat akapsot? Gapo siguro. Tanangat nga to ti malala na, ngam siya. Iso akas di ti bagbagana. Ay suda ken Diego Kunam no genius dala unay. Ngam ulitat Benjo, sa anak ka maupay. Ngam kit di, isuda ti agbalin akarit kanya. Tapno saysayatan, kan igaud ko ti agadan. Alma, Ipakita ka dakwada. Asaan laang adagiti na saririt ti makaadan. gusto ka matkit di. Katkasta ka kumamat Benjo. Saan ka ang maapektaran ka dagiti managsutil? Kan pananglalais dakan ka. Imbis anay Alma tinababayin kat si kamat. Inlugas na kamat kadagiti sungbat na. Iso nga ro da masurunak.
Madlaw ngayon sa ganaan na iti husto dagiti posible apa nagsaludsod mo kingkwana. Jak pulos nila nang matikas siya mapasamak. Makita kat lumalayng ni Alma. Anya ko mamatilaing day jay. Isakit mo sa. Ha? Kurtsunadam sakit de. Eh? Gusto ka ti dadya kulnat. Saan ka kumamasahir silang Black Beauty ni Alma? Basta tinapasamak nanang. Makaisamak nga raw di tayo madamati debate da kansilya. Kasjay ko mati aramidam anak kaw. Dagiti pa ng sutsutil daken ka. Dagiti pa ng lalais da kan. Isuda ti agbalin akarit ken ka. Isuda ti pagbalinam apangal mo ang umataw. Nanang, Awan imposible iti Diyos anak kaw. Basta agtalot kalaang kan kwa na. Taamin apasamak dito'y rabaw ti dagakat plano na amin. kasta ka di, nanang? Saan mat ati kasasaad mo ti pakaupayam. Namkit day, isu ti mang patipgerken ka amang pursige ka dagiti arapaap mo. Delia, anya ka di ako so ti plano mga lain. Nursing nga ta. Mas lakayat ko tinakabado iti puraw. Oray siyak samat, nursing samat ala. Kaya't naasawad. Agkaadalan tama na? Wala tam no, aksin na kartan kas nga da eksamin. Inton addatan iti kolehyo. Ag-review kanton. Review ti may sa subject. Siyak matidad duma. Ha? Inton madanon ti examen. Agsinoro ta. Agsin na karta. Mayat day ta na panunot mo ah. Ngam. Nalaing ka talaga iti kalukuan. Ngam saan samot ngagbalintikas jay? Agtuloy ka di iti kolehyo? Uwan ka no, kuna ni tatang. Remedyo na ka no. Tapno adamat makaadal ka nung anak na. Anya mo ta kurso ti alaem. Kinamaestra langan. Sika, anya mo ti plano. Guray kayat ko ti makaadal. Kasano kat nakapsutak namin iti pagadalan. Oray saan ka ang makaadal? Iti mga lakalaang iti ababa a kurso no iso. Dahil tamat ti singasing ni nanang ko. Mekaniko lang ti kabaalak. Saan mo alalaangan ti mekaniko? Tatrabaho mat ta. No lakit nagagat ka, agprogreso ka. Agpeso mo tayo bagam. Kuna na nga rod. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Wen, nasaon kanyak ni nanang dahil iti naminsan. Iso asaan mo at agibasitan ti bagim. Ti kabaala. Nagduduma tayo laang iti kabailan kan linya. Mabalin. Ket, adyaman na kiti kanahin na pamatibkar makanyak. Siyempre Anya ko matiserbi ti panaggayam ta no saan ka asuportaran. Ala, nalabit a vocational course lang ti alaak. Taray talang ti kabaalan ti utak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalpasan ti final exams tayo, Celia. Wan, kat mamam tumatuno asino dagdaday ti tap. Mabalin nga da ka data adwa. Sure ka? Oh, manyita mo ta. Siyak, mangnamnamak nga daak ti tap 1. Sana bali? Basta dak matititap to. Maaklon mo nga ta. Awate, basta sikat i-adday ti tapon. Talaga? Ngamin, special ka kanyak. Unmat. May sa balik man ti saritaan. Anya day ta. Panag ko na kadapay sa bali at tapuan. Sino ko ma? Ni Benjo. Ha? Katuan, punduti ko na tapuan iti kutit. Gusto ka. Iso ti number 1, iti baba. Dasar na pagyamanak ti panagturpos mo, anak. Wan mat nanang, oray ado akan tiyaw tilinakam ko. Bayam lat taidan
Porque milagro ka noon no, naasyan lang dagiti advisor mi. Isuan, napilitan daan ang ipasa kanyak. Saan mat nga ta, anak? Ngam, anya nga ron ti mabalin ko. No, isuat talaga ti kabaalak. Wen, ngamkas iti nakunak. Italak mo ti amin iti apo. Ta iso ti mang tarabay ken ka. Inton bigatan ti graduation tayo. Nakasagana ka ka din? Wen, nagagatangan ni nanang iti pura walong sleeves ko kan pantalon ko. Ay, umayat nga rod ah. Ang empty shoes ko kat ginatang na lang iti wagwagan. Anya? Ang tinapatig kat adda usarek. Uwan matkit di ah. Adala ko mamay tulong ko, Benjo. Ay, pasensya ka. Awan parikot alma. Ti kapatgan kanya kita kat adda maisuot wen usarek. Pudno matkit di day ta ah. Ken kang runani ti amin, makaturpo sa kiti high school. Nagtaer ka matita Binjo. Ngam sayang tawan ti award mo. Kablaawan ka tamay saka kadagiti adda award na, Diego. Ayun na. Sana sayang taldaw ko, iti pagadalan. Tadamot award ko. Uray ni Celia, addamat award na. Hun da kayo kanalma. Da kayo tay kunadang arkos titugaw. Anyang arkos ti tugaw. Kasta ti awag kadagiti kanayon iti pagadalan ngam agpatinggada lang iti tugaw. San una ay makarecite. Ay, mangrugin ti programa. Intan iti ayan dagiti kakadwa tayo. Ay, kalaan. Dagiti padak nga da award na ti pakikuyugak. Ingkagat makikuyog ka dagiti padam. Sige, pitakan. Ay, pupi man. Nabainan nga tayo timbagak. Win mo sana nakawat. Anda ka pa'y matladin ka. Mapantan ha. Ko gururay kiti pada ka nalaing. Aday tayo ni Binjo. Ngimjak ka ta kakuyog. Katsya, kaya nakadya ka kuyog. Ay, siyempre mata. Pero niya, nagpintas ka matitan silya. Apay ti kalabas sa anak ka di na pintas? Ha? Kita lamang kulit ang ibagama. San man? Napintas ka talaga. Malaksid na napintas. Masirib pa eh. Ay, ang mga numalabsang ti mangdayaw kanya. Wala na ti bagbaga. Nagtao di ti kaungan ti pusok dagiti nainyib ka. Ay, nagadulakit din. Makatan. Itantanalpas ti graduation tayo. Ano ka di plano? Ang mapanak iti vocational school. Kapilitan na dahi tati kay mo di nga. Oo na, kay mo di nga na. Saan mo nga ayan tabagin? Agbiag mo ti mekaniko? Nadayaw at trabaho dahi ta. Tinapat agkat saan ka agtakaw? Kasta ti may bagati kaslaken ka man nakaawat. Ngam kadagiti daduma. Nababakan wa klase ti trabaho dahi ta. Para kanya, awan ti nababa at trabaho. Ti dakas ka ti agtakaw wino mang saor iti nagbanugan ti pada na at tao. Kasano nga'y anak ko, mapankamit lang iti may sa vocational school. Kapilitan na nanang. Sige anak ko, ano sa mun? Ta isumat nga ro ti kabaalam. No apay ngamin asa anak na ipas nga masirib. Ay na, saan kang agliday ko nagmanen? Saan mat adagas ti agbali na mekanikaw? Sige karod nanang, mapanakon. Nguwan anak ko, lalaingam tapno makalpas ka mat. Pananang, aramidag amin ang kabaalak. Husto ka anak. Adda iti Diyos ti kaasi. Adda mo't iti tao ti arami. Wen nanang, ken saan kayo madanagan? Maipagpanakildak to, nga uray may saak lang nga nanumo ang mekaniko. Matuloy akin na maestra ti adalag den Jo. Wen na, katimbag ka pa'y. Nakapagtuloy ka iti kolehiyo. Ikanigatan ka no tatang.
Mabalin akabalan mat ko maninanang timang paadal kanya kiti college. Angam ti utek ko ti agsanod. Ano yan? Isong agpatinggaak lang iti vocation course. Kas itinakunakan ka. Saan mo alala ang dayta a kurso? Ado mo ti rimang ay kapo iti dayta? Sa apela ko nga Amom Alma. Kaya't ko mapadasan mat ko maninanang ti biag ananam ay basit. Oh, Chico, agpadan sa mo ti schedule ta. Kita man na ti schedule mo. manyak pa iso. Oh, Di ba yata ka na itang agkuyog? pimod no timbaga mi di. Ngagkaadalan ta, tapno agsin na karta. Nalainga ka talaga niya. Makita mo dito makikita? Ha? Kita ang di ayo. Ni matalma. Asit ganta. Damagan naman no sa dino tayo ni Benjo. Ayan tay kamarmaris mo. Uray ka di dito yung universidad kat kasta kay lata. Kasta nga. Anya di kahit masawan. Analain kay lata mang sutil. Si kamot. Saan kami matamang sutil? Nagdamdamag kami lang mat. Anya ka di idamdamagan niyo. Narigat ka lata makaawatan niya. Sino pa'y no saan ani... Tay kamarmaris mo. Panagkunak. Awan ti serserbi ti saludsudyo. Apay, saan kami kading importante? Saan ko nga mo kada kayo? Panawan kayo kay. Neta. Ay, Pimanaw mat ngagpayson. Ayan nga tangagpayson ni Benjo. amangan na aday di balay daw. Ano, amangan na aday ti taltalon. Sabagay, nyapay ko ma. Nya ko ma pa tinamnamam ngayon na. Di man ni Benjo. Agpatinggalatan iti kapitakan kan tabtabaawan ti guruod. Ken, kusilapan tikimat ko nam. Kumusta ti panagadal mo, anak? Apay nagawit ka? Saan mo ka di amawatan? Ti ibagbagada iti pagadalan niya. Adala umay ko alaan dita nanan. Agsubliak matla dagos. Kunak man na no nagawit ka. Ta saan mo nga ituloy ti agadal? Saan nanang? Amoyo, adda ngamin amok atuls day di tatang. Amabalin ko nga usaran. Tamabalin pa'y mat dagi jay. Adumot nagpaisaw ti remyenta day di tatang mo dito. Katuan, isupay agatangan tayo. Ayun ah. Sige nanang, takitaag man dagi jay. Adda iti may sa atul box kat. Sige anak. Taagluto akmat iti pangaldawan ta. Mangaldaw ka dito yan. Sakbay nga agsubli ka iti kabisera. Sige nanang. Uray vocational course lang ti adalin ti anak ko. Nasaya at launa yan. Kinapatag, kat ada mailipas na. Kat isunto ti pagsadaga na amang isagana iti masakbayan na. Na kayo man ti masabat ko, nana. Ay, huwag anak. Nagkapuak ba ni Jay Tsindaan? Kumusta ni Benjo? Nagsuble ni Jay pagadalan ah. Katsi ka. Oray siyak, nana. Adala ang matdagasag di ta bookstore. Inukas na, nana. Intuloy ni Benjo tinangala iti kinamekaniko. Ay, huwag balasan ko. Ta iso ka no ti kay batugan ti utek na. Ano yan? Ay, nasaysaya at laday jayan ah. Ngam ti saanan makapagtuloy, kalpasan ti high school na. Mayat day jayan, nana. Amuyo, adumat tirimang ay akinamekano ko laang ti inadalda. Ay, kasta ka day balasan ko. Gat bareng ah. Nang muna no, nakapatakdardan ton iti bukod da ang motor shop. Ay, sapay la kumaa. Wan, nana. Nang runa no, nasaya ti serbisyo na. Saan nanto apariko ti customer na, ta isudan ti umasidagkan ko na. Sa bagay,
Ado tilugan. Kahit no ba si ti mekaniko tayo bagada anarukit. Nakasasi ti amin nga iggamanda. Kahit tila ang puraw ti mata na ti makitam apuraw. Ken nadayaw at trabaho. Uwan mat nana. Uray man kit din na napintas ti trabaho. Nangato ni nagadalam no damat laang kalukwan. Awan na saya at abanagan na. Kumusta nga tamat ni Binjo? Nawanan da magtakang ko na. Uwan nga Rod. Sa anak mat ngamin interesado kan ko na. Oray, siyak mat kidiya. Deserve, pagdadailan iti oras. Pud no dayta. Ay ngam siyempre, kahit kulang mat amamon, no? Anyamot tinti na pasamak kin ko na. Anya ko mat-expectaran. Siguro, naksakitan kapit ikada na ital-talo na niya. Oray ni Alma. Saan ko mata na makikita? Anya nga dati kursong inali ni Alma. Siyempre, dahil may bagay iti utik na. Kas kumaan niya. Siguro, dagiti nababala nga kurso. Oh, anya ko matam na maam. Kat saan damat na agin na dayo kin Benjo, iti kinakul na. Naimbag, naranaan ka dito dantang ti kabisera, Benjo. Kumusta ka nga ita? Kastilat tamat Oh, kumusta mo tibiyag ti kolehyala? Mayat la tamat. Ngam masapul nga ipas nagtagadan, tapno makalagpas matlang na tao. Mangnamnama ka makalagpas ka, tanasingpit ka. Amo ka napasnag ka nga agadal. Masapul, tasaan ko akayat maupay dagiti naganak kanyak. Kasmat la kanyak Uray kinamikani ko lang ti adalit. Kunakmat, saan mo alala ang dayta? Nababala nga kurso. Saan nakaskada kayo professional to? Ano yan? No siya, agpata lang. Tinapatag, nadalos apanggidan. Wen gayam, anya nga tamot a kurso ti alalaan da Celia ken Diego. Nursing samat nagpadpada tel alaan da. Akat na imbag katakwada Tanalaing da ngagpadpada. Isudat ti adda iti top 1 ken top 2. Adan samat relasyon da. Tanong makita kita kat agkibkibin da. Gapo siguro asigod da nga gamam mo. Iso ngagkibkibin da. Kasla saan akas ta ti makita kadakwada. Nakas-asidog da iti tunggal maysa. Damdamagan da pa'y no ayan mo. Jak imbagbaga. Madamag damat lang Adumat ti makaamwa kinamikani ko tal alaek. Sa bagay. Aywan kayam. Ada ka di pa'y papanam? Agap apura ka? Mapanta pa'y iti restaurant tamangan ta. Pagin inistoryaan ta. Sige man nga Rod. Kailiw ka mat ang makainistorya, Alma. Really? Wan mat. Sika, saan na ka di kailiw? Kailiw ka Siyempre, datati agayem launay di high school tayo. Agyaman ak nakasta. Kat saan kanto ko mga agbalbaliw. Numaysakan a professional. Panggapwak ko mga agbalbaliw. Siya kat siyak tulatan ni Alma a best friend mo. Best friend laeng? Ha? Ada ka di pa'y sa bali? Kwa. Anya ka di dyan naibagak? Ala, absent-minded. Bisin mon salita. Anya? Mapantakit din. Ay. Man-mano da ito apa nagranata. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.